Alright mfethu. Sure. Nami ngibele ungiyenzele iplani baba. Ukhuluma ngani manje? Lihuri le Sbindigang. Nami ngiyayifuna baba. Awume kancane wena man. Hayi kakulesijwayela amasimba. Ngifuna ukuba yiSbindigang i1. Ish. Alright mfethu ngizokuchunela. Kumele ushayele ischeme sonke. Manje sowuyanya ntwana. So how long is it gonna take us to get to Limpopo? O tla re dia di urgent. 4 hours. Etlekisechunani masifika la. Re ya go agent ZCC 05. Okay. Why? Because ngiyena aliwona tseba ngo stop amavesta. What's kanjani wena? Because he has done it before. Once upon a time, Agent ZCC 04 le Agent ZCC 05 baba rumile mo mission go ya go check frequency nyane nngwe ya strength so go planet ya Tarasisi.